Kore te o mea? Kore no. Same. Ore te ki konei hoki. Takahia ana e nei whanaunga o Ngāti Whakaue i te huarahi o te mātauranga ki haina. Tino hikaka ana. Mai te timatanga ki nāianei. Ka haere a tērā marama, wha hikaka ana. Kia oku nei whakaaro he mea tino rawe i tērā. A te mutunga o enei whātau will be trilingual. I reckon that's pretty cool. Tūtaki mai kia Maaka Stirling rāua ko Huria Lloyd e te hi o ngā kaiwhiwhi o te karahipi e kia ana ko Silk Road. Ka tahi he kaupapa kia matatau ai e nei tauira ki te reo o haina. Ka rua kia whakawhanake te hononga ke Wanganui i a haina me Aotearoa. Maha ngā paenga, pera anō hoki ki te hononga o te ahurea Māori me te ahurea o haina. Te hononga hoki o ngā Pākihi o Aotearoa me ngā Pākihi hoki o haina. He paenga nui tērā. Kei te haere matu ki haina, mo whāngatau ki te ako i ngā momo mahi o ngā tangata ki haina. Well done, boy. You'll meet lots of friends, lots of people. Ko Trevor Maxwell te kraua o Māka, kei te haere hoki ia ki te tautoko i tāna moko ki haina. It's sharing. They're going to teach us. Our youngsters are going to feel proud about what they'll teach them there and make both our countries stronger. He tuatahitanga tēnei mō te iwi Māori, mō Aotearoa me haina, ki te whakapakari ake i te hononga i Wanganui i a haina me Aotearoa. Kari he mea whakamiharo ki au no te mea haere ana a tātou tamariki ki tā wāhi ki te ako i te reo o haina. Hei tā tāku tā rāpatawiri e te kaumārima ngā karahipi iho mai e te kāwanatanga o haina mō e nei tauira Māori. Hei te akuhata karere atu e nei tauira ki haina. Ki reira noho ai mō te whātau. Ko te tau tuatahi ki Jiangmen pātata ki Hong Kong. Ko te roanga ake o tēnei haerenga o tō rātau noho ki te whare wānanga whai mātauranga o Beijing. E ki ana ko Beijing Foreign Studies University. I takia mai ai e nei karahipi i tērā haerenga atu ki haina i tēnei tau, a tēnei wā kua puawai, kua homahia e nei karahipi te kaumārima ki ngā tamariki kōrero Māori, ki ngā rangatahi kōrero Māori. I'm very proud of my mokopuna and also his own friends, our 12 that are going from Te Arawa to represent us at this beautiful, wonderful opportunity. I'm so proud. Ko te tūanako, e ahe ana hau ki te kōrero i ngā reo e toru, ko te reo Pākehā, te reo Māori me te reo Mandarin hoki, ko tērā taku tino whāinga. Kia ako ki te culture ki haina, me te reo, koe rā noi ho, i tēnei wā. Ko te ahurea me ngā tikanga Māori tērā ka kawea e tēnei tokorua ki haina, kia puta hei raukura, hei rangatira, mō te iwi Māori. Te kawa Paora, mā Aukaha.